wasa woko adiji se be wo mu se bosumi bia oye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no all 9 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo sa wote na num kasa mpa wo ebeto yam yenko he ne mra ya frɛ me nana ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adom no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sesia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wa be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku am se wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye me number wo hwe makira kwa de nyam ye 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame ani monyam ene ne kese ye amen. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory. Abawa bubuano. Obi biara asabi opesa wo mre fie. Na afi wo maboss say bi. Na wo say yes, ampa esumi fie ni no. Eye home estate and block factory. And ye dey sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya na ye da no. Ye boa ma wo ba bi. Ebia na oni adaje. Ebia wo amonone wo akontrum. O prefia yesie wi ato because unyi obi ani a uba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo yenim se sika pa ya yenim fifire hu asem bible so oduma yeni bia na katua asem amoduma yenim fifire wi wona wona senti no wo for me am ko gina ho be bia ye si dan ehwe hu se ye the blog papa dey si cement akodan se ba ya woto a unu hoda there are a lot of estate a okoto a enje nsu aminu ato okoto a enje na enho epurugu ade ye gina ehese eniem na ekotote amodini bom ede ma se woto a ehon ni munyam hye ene hu nhia ebe ye dia nyam nhia se wo fa number na gu ase na ne home for edi sa wo so eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota top prota dayi prota eni etie prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie ne ye dia brought bia wo pe wa santimem ene nkura atwa ho ahia de ye betom ne aboa wo na ya ma wonsa akabi ne ye dia efe ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mi twache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech ya tech kuma se tech ya tech area ya ne wo brane mo bia bo no so da form afenso wato brought ni bi o amanane wotimi mesi fie nzizo sanse wuni obi a wogini di wudi skamba busuafo no mbodi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia ana hwe on workers no bi abo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo ebi kura beba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de nyina agu cars mu ye de akogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se guso keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact se o twa blog no guso wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a ye timi gina je wo dan plan ya se si fie ni type a wo pe di amount because ni papa ehun enna ne anu nko an ye uyi odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ibe ma ofie ni bi efe nso wo ofie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra
the bomb that would the mouth, yet the amount, high at the amount, na be control to the amount, open dining high, singing room self contained. Don't the time be a open beer, that be see your home estate for so you may do anything at where would have been because we are from home, so we believe home. Brevier, never been doing brevier, bosses, brevier, betasas, brevier, and behind an hour, Ubeisha, a number of Guasian, no crassing, your hands will be a din, I was swap, will be a din to my you jamas as a par man so now, your man and pa and more din room. Young man broke papa, service mate, a cum, Usaya one, wire, Fred, near no needs I was my crown. Bah! Yo, man, this is the nation's uncle, Offer Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man, no cross a womb. To me, bomb, probably see animal with some more from any other. But someone in our own coming home. I will call what you, my dear, so young cannot correct Jenipa. O man, penny young for so I cannot correct Chilano. Sana minister young for so he no correct. And none of him for a person for a soldier for. Her obi be all for Kurame Bonnie, Hiano correct. Boame, no young cannot grow, man. Of our cover. Yeah, cool. And some by of our young was saying. Jadia talk abana. Asa bi when you respect bi ama na o kan fon che no. Etim beto yakunadu. No nso agi the same fon. Say Ghana politics, football, Ewrade nsanim. Na da bi am ka chom se mo mu ni asofo na chi. De ni abeku. Anti prophecy no wonyi ni. Wamboa. And some agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yekabi ama wo so wati. Making sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada. Na be de mu host dan ya. Na efiada e de to so nwotwe e wo July bosumi mo. Ye be do boade na se ne so na dom no aye kese wo mino mi no so. Mama moja e de fusane e we mu ana ye de na seda ye de be ma no sanse abre nyina oye na adoye e wo ho e ma ye da. Enim se gidi ni bi agene so se amen. Abre bi ameka se mi nyai kada. Enye ahoden. Enye ahofe. Enye sike bi kra. Enye din bi esabi eson. And I'm not sure yenya. What must say? Nimuno, Enadaroma, 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 and you will see it here, Ayana, it's your soul. Yaba, we did Diane, a doing it. If we saw Brea, ecosystem, no what tree everybody, any ensna. In summer, it's what they church, our social media, no so, any area, see a fan, and ya bobuano, you better be up to also. I'm always one with your coso, na ansana no. Yen fasida ema ya boafo abebia no wonum echibre na wonum etsebi wo musike twitwidie eso ya sene ema ye di Koowaa dwumadie ebrel as the PC enkoma odifo na na ye boa ewo japekrom oso di shebia na adwun mo eka no odi shebia sebie so do bedi aye problem odi shebia sebie so de obehye aye problem odi shebia wutimu se sebi mpreduasa wonyo ya ba no so no pane breno ewo japekrom na ordinary ebeka no na wankasa obebo wunsem anansa obesi abrosa na wode adanase na number street to adencheche e wo screen so afa na one no etwetwe nkomo emwa bi esefata se wo so ode domo no ode bedomo na aboa ama wo so akoma etimi out oyem ana no pay okwaye mu ene de dwumeki ebrel yan fast debut ema home estate and block factory home estate for say opa success dan ya kuso omo ahoma one be pay amount upper block sir from one on be pay amount did wo be a open no one my crowd say one more the best some papa over 2,000 pieces of blocks over 100 pieces of blocks ni na no home estate and block factory say one ebe wa drum and then no parent adema one more be one more the be ma sanso na open full house now they do juma from one almost on be ma obi omo extra kwan e wo kuma say Atinga junction one any Koowaa TV and ewa dan ba akom enti me srawada o ma watch for that screen so afa na oni wo mo etwetwe nkomo emo bi esefata se wo sa no pay wo mo ededomo no wo mo de beboa wo ama wo so no timu ayo jeje anope wonu mi aboafo a wo mo aso yasene ema ye di Koowaa dwumadie ebrel you stream live on Facebook Koowaa TV GH ye live on YouTube Koowaa TV Samdakus Initiative, Samdakus TV, yeah, live, Ma mission crying and sana. Mama Nation's uncle, and then the Bible reader, Akaba, there did you know, Ashes so. And I don't pay Obadiah no, or did Juma, Ewo Kuma said, den. Send your insono AC tono,
enya sem ketwa enta driver for no nyina no e kwan so jojo wonya entu fifi a uti fifi a koboko if you say ensuo no ano eden me nkran hye sama me dey ma e na no pay broni friend say creativity enipa bia sabi e son sabi enyaado what asase we so a e wo say uye creative enipa bebre enima dia your friend no say creative say men kan no yakase kase mu say o say wo dane no ma o say wo di no ma sononko sabi e bata even wadwuma wo ye ho ade a wo ton shop a wo ye wadidie mu kra sabi e son wo kasem sabi e son wo nantim you can be creative in your working obi o onama say no sit to 29 no obi hu no say na friend dey na o to 29 say dey sabi e son sabi enyaado na adwini ye me sami kan so wonama just be a little creative in how you work obia was sabi e son say no si nante na so ye creative kakra na wonama obi kan say abrante ije na ni ate say no si kra no ho so si nante kra no efe wo ye shop honom e ho aye fi wo say wo de emo shop na wo ye emo ni anwa o we de ye fi adwuma anase sabi o enye boutique na ma decorate ho enti emu nyina aye poto okwa sabi e so ntuma agwa de pepa mo no egugu fom say poto enso ka ye creative kakra na man for what people ya abai ena nka wajibi ena wo dey shop ni inside nyina fe enu ma cry mo no be hihya tata so akonya bi a wote so sabi e so ntuma agwa kwa de pepa wo no ma ho no kra no obi ra home ponent sabi oba better box of rice gallons of oil cross run a shop the corner do send away painting one corner do if I tell you boutique creative bi am abrabom sabi so wadwuma nim send a shop next year send na dade ba ko na wode ntade ne sense so no so ka betima creative mi san ko wallpaper ni biem wode wallpaper yi bi na ka dade kra no wode aye hu nyina na yes are so different na so ade kra now creative for them obi raha and shop welfare light e bobo ho you can just be creative your ribbons be all the fun one and I say hose be on my light hose and I say bulbs be on my e boha efe obi raha kama opa my dear the same old styles enwa kabane street ya yehu top and down ya yehu say be so long dress ya guiders ya amount for a pump 1 hand bia utimu said in sabako kan wa efe ye pump puff bia eye latest ye say corset dresses no udi uhu bi akeke na ebe de obi aba ho no say wonder be creative de bia oba wa fo be shiti ba queen I just want say ye poto and sawati sam na so ka ye creative e na akodwom sabi son sabi enya adu minimum betom na so na de wuti we ka say me creative for me dem ho a ukodwom a onya spread bi a efe kitwa bi wodi atom panenem wellem pay senkede bia no red pillowcase what is sonic kakama na red and white bema ni red dem ho no hu senia sabi son efe she bi kama abuafa ne hunu o champagne no so this is beautiful I remember bebre wo mo dem mo ani nka nyina no dem ho nyom akono ho nya akono obama critical bi madem ho di bema de bia no na mbontin obetena abontin za between ni dem na ya me fe nti me pa bontin be se me badem be dawo na me hwe me see creative in your room why baby a katako na kama kete ma creativity emma brab o dressing me fatade no black pretty blue so eno nche se cotton de wo the blue esha white efe wo the green esha even yellow cry efe ye creative dandanim wo slippers dandanim eye mienu cry bring something creative and it will be nice and it be yeah you can't go run out to people with the way down. General, or China, and then I did say, not Jenny dear.
said yes song would give right the coming week not a problem would you want to say I'm not on the weekend though one cassava problem my best of people be not one low Bema was to quit the BB now we are no ye papa yeah good and so yaba I didn't go for winch out yes go die pa if you had a buja and then they draw an answer workers in the yes so much kakra our kwajo ahome kakra sana asemnetie dan etuna samri na nyame ayadom ama brese ye kono na ye be sha de she fam ni kumase fo ogu omanim asise poto nyame pe tena samri na pressure da omo so emo ne no nkunu no ndu no na awurade ahye no ho nyam no mo di su ebe sina ko wura omo fie ho na kuma wudo mo huti gina na so ti nyame wonhyira omo sa kwan so omo do omo nim guase ebeti yanim abibia nye fine dan u creativity a wo ka ho asem yi na enya ne nsem bebre e wa braba a wo bon so anye too creative ye yokra ni hunu edene obi e ye nsantu si ukoye bidie na wo de frema me ye hunu se won san ye no ye different gofu etonsuo wa dum doso kwan be na wo fa wo de ye so be pai ne sei die na ade bejeje ho die na abeka obi ani beja kwa bi tonkube I love that guy eguhiba lom no to no wo pai a wo beduru kube bia ho kon no hye ne de no sa infantini kakranti imagine onwe obewe wuti fie se do sidi betoa wo a start ne pai no obewe nti da bia woton ya na asa ebere bi ni obi na nam ne ehia nti wo pesika kwa he as a record ni nyamreki mpese meton kubeto v8 nyantoy ni ya JCD mu ni odi we kwa wodi we be hia wo tem bia hia nipa na okra ko ado se na de no oso yibiwi na ni di nkomo obi so aton wa ye ntoba ko ma no because kube nipa eton dos wodi munasa aka ho enum kasa nya de osan ho no agya sent wo akiri di no ugina ne ho a bibia impress o se to ade na woton ni bi okwa wodi so bo be bo awurade because of ade na de man no wa nyusu na me ama ya adwene na ye mu bebre yi edie aka achi no ye kreti ani adwena foforo ho sa me yesi ya he be ombeka sesei ukaso yesi so ombeka sesei nti ye ntimi nkreti man ye ho ese ye forget sa de na hu se ne aye no enya ade ntia ye nua bi asa iko nipa de ne wo be ye bi nipa be ka ho asem na ye na mekomani ma kreti na ko amani pobe braka echi ase nyame amo mu yie amani pobe bri aye de so ndi ohia dondo ana ne na busua bebo ba creation ne nya adwuma ya wone to akura ase obi ado wa akura na ase wa force na ado ne nko a won kreti we mfra na ya wakondo adopa ekoboa nkofo ma ne do ono amu ni afuo do kwa ne aba mbesia me na di no abetena ase iso so be ka chobi so wasase ohunu ni yusu se jama me ye nche no kodon nkofo de waso ma bedo ne de na aye kase amena nya ne chefa no na adwene ni ho do kodon nkofo de ama 20 cedi na ne kra ni age no abedi na asa na odo no nsema ye chechenzuo ni we da na chi obi nso kreti no de doba yirifuo burufuo no de noboa ne ye na fuo no ode na nimra ne ho so no otwa no one day pa isika wontimi nni about creativity je ka say ye kan oba kan bebre obi wa adwuma won creativity me fa say ye kwa ye presenters o program on creativity to so obi bia ye pe na o kan ho ase de we no ko be die no bia ye abese on ji krampo nye obeka na we die na enye ye emfa na sebio ahwekra wagigi skedi aha wa yese won so won kreti nye bi ade na so won koye bi won je started brofu bi e creation kofu bi je ija o modai you understand kofu bi kreti obese no we created English segments every Friday on this show. People decided to do something and they couldn't do it so what's wrong with you creation I also will create baby everyone will create something me whatever I put my mind on say me no me wu ya me nya ye won ga me dem nya me wu ya me come me kwansem kra na me
Sɛ me do obi a woyɛ den me dɔ ne saa. Ene so ba na waso wa ha bi na nam na radio di hu nkomo nketen. No mo oh okay. You have to create something. Something. So we are adwuma mpo na ye creative a ye pamo a yesuro. Because you be pamo ba nye den so a ye be hu say ah. Say na dey we wona na ye e be tosini. Uboza for mbe fa nipa pem. When somebody is creating to talking. You see? You won't do it, somebody is doing and backbiting. Dan nyame nhyira. Yen fa nye onipa bia creation dey okasa oka o ba bi bebiri awale mu abusia mu abusia ya wo moten uboza ba konkon ye unique wo go da bia wo create. Nyame nhyira. Amen. Ready akwa. Auntie. Good morning. Good morning and say Louis Vuitton. I know them pa. So now I walk akra wo. Oh yes. Come. Ya do ba dey ase. Nyame adoma ebina da nyame di mfie ba ko ka me mfie. E wo hunam fem ba hunmu de no ate ba. Afi bia ye te ba ko spiritual. Because na bemben. Ye better na se so am ye hu bosu me. Wo be hu atra. Be hu fie bebrebe. Amen. Anti creativity de hu hia. Eno na me hwe TV na omo ye news bi. E wo station bi. Na wo hwe emuma on take kasa na ontimi nso chese enkasa na odi ntonton ekurase e be kan se ntonton odi aye moto na odi nji atum chese uhu a ene de ede dade aye difference bi anim emumo timi hwe na mbusa me hu se ah obi timi kasa obi wa aso obi wa hoden onye disabled but ede na nipa na create that same person na otimi koba no ete wo se aban enye bibi entimenye adwuma nye wabrero ade nso ama wadwena obetimi dia create bibi kakra na mfo ni nkoto aban so na ete ho na o omani modern na adwuma ni ho na sei o ahodin printing so onfa na adwenye bibi otwen aban so o te sa obebrero abrabom e wo se o ma adwene adwuma fast ma wie school e bia ma wie university menya bibi anya de ekra na metumi aye a betimi asome mu because ye hu university for bebre o ha ebi mu ton meat pie ebi mu ton so just say obi make effort bia so obi make it in life obi nso ti wona da bia o kasa aban emwa ti ebe stress ene de asem kese no so enam so di jae say ma wa adwen no enya adwuma na nipedua no nye na ho me kaka because adwen na anya adwuma da bia onipedua no ebresa the best creativity in the home here. So here your segment ya the abem as motivation. Obi o ha obesha nya bibi oba. Osi menyam kranche. Me hwe program fufuro bi a ye nse mi nkrane. Ba me hwe da ya nko a de a obehye mi nkrane. Ansa na asem o no de aye de. O de ama me no so ye creativity. Enti ba bia wo bia no. Obetimi a creativity bia ebe mo ye unique. Amremo wa dance on ofafum no obi anso ani age ho ahun say oh nipa so me say di obi aye bi de but ne de ne de edep ye de jaw na ochi mu awari mba bia wa ofo wa adwen ye adwuma ne be madam fu bi ekuno ka say go akosi me ni free pa offer na dako we de me di twem fast na yakọ o say ako o start on na nka say enu ma si ye ne ya ma se be shitinya poto eza dem kankan once sano now for winning bibi se wo pie na se wo hia na fa na ho mama mia na ho perfume be fa so no bon se mama no enti okuno cancer no because we are close, we are friends, so cancer no so sister dear we nka so adai wo me si ba kokora. This is best shit yet some and sana what's the son? What did they casa? Sana way do I am a family wagon? Nama shemema. I feel me be me prop. And I'm saying, eh, what I feel more shopping. Say best shit is a sampra. Anything. Let's see, me doing one. When him says so, need to be in country and Sasama, Ukunu, I catch him if he say, a young dinner. Me planning bomb pie say where the mama could do na men can't train. Now maybe someone say na me catch na son will be safely say and then you couldn't be cancer say you need to catch them say you see some of us
ye pia ya ye sepe nkanka ye ma no ene me samini anu ma e ma bebre no ma si yo mo dere ya kofa wenchi ni esi ekunu no ma ne ye kunu mu ntare no enu ma kekam say ye si pia da ne wa prapa ya banku da senti mi si ho na nsa ye twitwim enchance nkuko timi gufie se na be ye ni toilet paper se bi so na bodom pem obi veranda one pepa minima ababa we bia da be fi bia na meeting wo fi ne da na aba me dan be se ne veranda uduru hono ma sebio minyanka metu afa wiem na makwa kusimi manimu nanso minya ne sa sebie so e mamo me enso he kweti bibi ma ho even while body no kweti bibi do something different. You can do something different. Your undergarments, your beads, your roll-ons, your splashes. Wanum, send your back kasa. Women who are gosh, this is beautiful. You never do send your day when you go to 10 city roll-on. And ya jadi, who could boss us in your sister, who could singlet, create something or bar. No, what's the something? Then ya J. You know, maybe see the chimema and your bibiana. Yesika o no marketing and yes sebie song sex song kwa do something ready show say obey your star maka wa someone ne de mema no mo ade o mo sha de ne mema no maba no mo ye say me can say exhibition or inspection pa why how e come be so be hu say hanye no e be surprise so nyame show do something and then mean some ne come me no man kwa e mema no de me mo sinche but a man no say kuya most no first story making headlines on today's Koowaa Show and I said nearby air joy is blessing and another that wants them some a story all because now Mama for everything is straight me have a son. Finally, Joy's blessing was sealed again and 30 billion call. $30 billion the Ojaga as you can. Monyasa. Benedita imama utuyo minyawa ubeso misimama imama nanado yo my name is Kojen Cancer. You can call me too because the broken man I got me sino havelens yelenu constellation Jackson and Koowaa TV me man. How dare you bo other former fans if you know I'm so come so and fun to be say Koowaa TV a ho na benye bibia bi enije bia senyom said day oh watching me honum you see me laugh and color the man osua tongani di obetio natural sem kan go to natural sem Koowaa TV amansane. Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Jumadi and our ocean will Koowaa TV. So, no, or man, no cross a womb to me. Bonnie Quabini, and among some more from any abbey. Miss Simun among coming home. I will Koowaa Jumadi so, I will Koowaa TV. Nian Kano Krenchenipa. On Bampany young Fonsoa Kano Kretchano. Sana Minister young Fonso Hiano Kre. And Anama him for a poison for a soldier for. Obi bia o fa kura me yabo ne me hia no kure bo me ne yanka no kure wo man mu e wo Koowaa TV ofa kwaba ya ko ese we bai ofa je ho sein jade ya to kwabena asabi wanya respect bia ma na o kan fon che no etim beto ya konadu hon so agi the same fon say Ghana politics football awrade nsani na da bia me ka twem se mo mu ni asofo na chi de ni abeko prophecy no wonyi ni ensama eje yo we can read for a yemosom for India spiritual doctor na motenken ben fi bebre na dodo na timinka
na de ba kwa ne hum se ayi pe bi o na meko china meko ne meko ne china meko ufia ba ifo ne dada no ntu ntimi ma enu tina ma brabo na epi so dia ma enti e ka che se India spiritual doctor papa bi otu kwa ko India man wa ko gisue hu ne ntete na ba be pie mu kuma se ahima kokobi 18 e di dwumadie sonko de boni pe bi e be ba yenchen eye eda eye ya wada efiada memenda na kwesira tini e ka home. I am the nation's uncle of Bishop Lumba. Home estate and broad factory. About Abuano. A big biara said the opposite woman fee. Now, if you my boss say, now we say yes, I'm part. This me fee. A home estate and broad factory. And a dead sir and ye every war. Where estate a woman say so won't come in the friend now. Yan dano. Ya poama baby, ebia no ni adaje, ebia wa manone o akontum, o prefia yes ye wi ato because when you be a near, oba besi eye. Mama, my second story, Emerald quickly. Our video is interrupted. Yababa na yababe isa video no ama watch it. Na what you want na ebeto just say. Ababa a friend said Joyce Boache, eye sebie son sebie nyaado. Me chocho moto. One no se bi ba yedi mo e ga ni se one no etwem na owa abuchi memu eba montene ebe kan se bi o just wache na kobi ne kapokura no na uni sikampa wo de beto uni ska wo de beto I just was send wiska and sana what me e dia to eba ne se na branche be kan sa na ni nyina yen fanko yen famra just wache eba montene be kan se sa the boyfriend ne wa abuchi nenka opese odino anaso omane kwaji sikadru na oka se onkon kwaji sikadru no ene nam so o granted search interview we pe na ne ex anaso ne boyfriend e ba bont be ka se hey just watch it na wo sabi son wa wo so be se kwaji sikadru na sabi o me ka cho se enkwaje na o se me ama me kope number bi e de ma wo na o friend number no na wa bu ho form na wo call se kwaji sikadru na no and now about betina TV station eba be gumi many must say me ena na me pese okoji sikedu abrawo isha akra no na kakusi kakra ufri na se kaku ufri ansana wedi nseme ba e di but you know you ko share video we na yemba just watching so e di reply e di akoma e ye no boyfriend stay with us in the back on Koowaa. Because when you didn't have any problem, I feel there was anything. Me too. Me the best send WhatsApp. Okay. So come on when you meet some of the audio listen and so one ma but now what harming? At the same. Okay, mene lady nakasa also no dey sika na dey taho. Some me mesa kwaji sikaduro. Ube busa me sikaduro ho ensam na me so me kire o say. Oh, share MTN when I would talk credit 20 cities and answer. Now the old friend wrote me make a sabbath hours, no. Now was sending in a Kamako Jessica or Mona Kamefa credit no, and then Casana setting. Joyce Boache, me and now dating me. Working hard for the son because only but you know, no, semi better. You will want to come here, I mean, you want to show, and I know we are show. Video call our friend Peter because I know what time to know the who see. Obi o pursue dying. Obi ho pesika bia kota asase but oni sa sika ne da ho enti eso okọ ekwaje bosomusika ana ma me wata sika sa no ma mienu we de e okay o de woman bi na ba ma me kwa me frɛ no o se wo ye konfo na se me ko ba me fa powder any check bag na friend say pest keke na me fa nko the two wa on waka search ma medical 2000 Ghana cedis na mamene be ya mamre bia mame o ya mame wi a anaju tubo krok mene ne be kwa epoa no e wona mamene be kwa kanhia fe spirit ne be free you ma ba ti oba ya me pe bia me kan kire no sika ya me fa nya hwe me metimi put me home together na me dia support right into the Canada open 50 billion cities ukrana e wo ho enti e no se e ready a me mani hu na wo hu say ada say wa obeba beji anaso obehunu de obeye eti ho de mata ne ho anche ne meti na tamofo ne so papa o de na bosumfo ni nya me ka to me se ne nyoma nu o mo ko me na me twese nya me bi wo ba I love you and I love you. Wadam for no so me ne kasa ya da no. Okoba ye no frame me. I think say bibia da din but no pay my friend me nsa nka no. Yeah, I said saying. Me nim say ampa twa ye say.
when you be dating and you can move on and nimble about when you are going to so more soon o na fufu bi kura ni mu no ana se de o fi wura kura bi hu no ai wo no da wo so ne me da enna me hu ne se ye mpna chi o ba we de bi du ko kura wan fe me bi da business no so me nya no Ghana ha ma o se da bi o wo no Canada ho no o mo fabric bi a e che Ghana ye tie and dye no and some materials do Ghana ha na o he se de me ye active social media na enna me ho so ye ne se so person be brand bi o company ma no wo ba no dia ba Ghana na me ma share as fashion designer bi o se say no person me ni you it's happen on social media ona me wo ko ni page wa ama for them pa one ta de ko for UK be me ma me tonton o ko Joyce Boachi page one se se obo se me tonton ni ma wo it's all the business ne be to me fi nya me na bi kwa ma me say na businessman bi me be business in fact brown we the link ni ma me blogger we o kuma say oh Dave Hammer, because interview go Dave Hammer. I no say Joyce, they go Canada, no say. I need you home for person new project. It's me for number mana na. It also so nyankopon Yesu Kristo ye nyina ye somo no wo so no ye ntem wafo na o ye kokko mu nyankopon na wo tie koso me ni bra we ntem no wona we nim de ekọ apena Sata me na chate nkoma woni me different wa frame no obetimi abawi asa be keka de opebi o the Jesus Christ of Nazareth emi nya me na wo hwe me no mi no so no wona onim from day one koma me ni bra we yeti it is also be go me ni mo asia me sama ni me nyankopon me sama ni mo be tofo nyankopon na wo to ni pasore no ono pe no beto ni sore de na metumi aka fa ho because we dey bisa wo ho say we ase ye bi obi ba wo ba se obi a na nipa ne betini aka fa entu so obi na abọ ne pass won say o obi na abọ ne pass won say me na me obi ben sa sister me but you can say the wo say react ni be say 1 year ni o de na me ase me ho di matam me de ntura to me so sa me hu ni say ye bo ne pass na oba me life I don't know obi wa sam ti a we mo obi abọ ne pass sorry na ba na ye ma obi ni obi nya sama sana ya abọ ne pass Well, social media, no one is so good. How it's no craft for no reason. If you are saying, white and time, you see a dominant and also touch someone. Many shade, me more brevia, and so what tidy. Just as a crumple fan of them. I mean, say, they are supposed to be a rabbi to waffle shop. That's not making. Because when you didn't have any problem, I think they was saying, you know. Me too. We are, make the best send what's up. Okay. So come on, when you meet the, some of the audio listen, and that's one more, but I was hamming. At the same, okay, minute, Lady Nakasa, also not the Canadian tower. Some Mr. Jessica Drew, Ubebusa, Mr. Drew, Joyce Boachi, actress, and Yeten Bishop, and now Cassim say, it looks like Ebia. Bema no ne pese o use this pretty actress for Sikedro and Ase Bibisa. How do you see the story? Then we are doing uncle Punchao, and it a cry a boy and who's a Bema Nensa Wumpa suggestion on the buyer. And no Barnacas get dress and Bema bar Medina and some Comubisa uncle Mumbrem. Or to say, of course, about ban the buyer. Yes, idea, so same course of the Kamijina is so case. So as a course, can I read Ukani or Pibia on Sabekan, can make us a business in the big room can was them. A mummy in United to just get drop so now we see your buy a bear near video and audio a course idea. Then that means bear may own an uncle we introduce you a bay said, Uncle Tuana Mama at Tessa and Nababa no end to. Wouldn't him so I saw recording your money pain, and none him so after any pain. I can't send this happen. Just a yenny penny and a pair recording into him say a lady in New York. Adania Grada, Diabruni. You know I can near no one person or mecha because him say from that time up to Nadia Bibisa be anywhere. No, I be good any mass and no co. Bemen Munyam for one for say. One no get was a cocoa to say. Now I say Jimmy Kakraka with him for so ben Obenya. There been for so ben at Diana Obenya. Is a baba and I saw no can could a woman Tomum. Bible so bakwasi akura kana no tumu a ye buru nyansa fo etiwa wa ya ade akura wo ko wanu atum kakra ni baba hunu se bi kura wonya yese o wasa nso enya audacity aba out se ensi na baba no na kan se no mitie ne nkoma na mso se di wosi di nkomo yi die trust me udesu kokomu yi a eye obema na de man because oyire so wo kwa kwadi skadu osusu nwa kire Bama biasu wotumi wona yire so anane geso because what ya blochire unhuni da ska wo send man nti obefole
on person obey the abeja scan send it. It is a one catching Zunya, none so the impono obeya, obe forward. On you know, so as a change obey. Now, who must add the number man will be abezu jayadi and Tasumu. Sabi say assembly near dance here. Ye will be near the aya dance here. A two become a chaplain and tonasum. Pen come of Frobedi as agro, and in any nanso. O Jimmy Fumpo, Umwana, you're bunning answer for Anne, the Okana to Moni Pokana to Muni. Proverbs 17:28. Dinyani menyi nani ya kasamo. Uye two silence. Baby you prove evidence ebe nadia bana to baby di. Nye kukukuku media eno asabeta frato do apampa mi betu we ya. Ntumi edi nkonya say na tie. Emfaso obe na abenya. Ubetumenya 20 million ya ma baba akwa aduru so. Na ntimfa kakra bi so so mani 50 man fast business. Wadwena ade nam se be ma onam no ene de yen. Ya besere omo. Eto no bi omo nkai se nyame bi na bo omo. Baby omo kodu me kai pa brantie ya me kai Canada wa be ko bra wo breye. Awunim no ho. Minim no da se me wo fa ase. Akon so na form. So dia ase. Etu be bra wo bra samle de nima no onima urade. Mpai bo ura ye. Unya akwa koduru wo no de. Wo hunu baby ye nya sika free. Ada na wutu kwa no anko gina po ano. Na ma mo wata na ma no anka ze mpese mko abuluchi. No anfo nsi ni taban so angosi wo. The Opesikano. Oni pabia Opesikano. Yes, sika me no. Na the Opa de dodo. The Opa de dodo onso. Onyamumfa so biara. Wen so eyawude. Ecclesiastes 5:10. Nipo Opesika pan sika me no. Ono no obenya billions o se anka menya trillion a. Obenya trillion so onya quadrillion a. Da bia wo de bibi ko na nim. Sika na emme no. Na ni Opa de dodo onso so no. Onyamumfa so biara. Yaba sira ni die kwa so se mo mo media ne nani sei ma sira me wo fa se oba no so friends bo achiu se ho anwan se oye mi name nsu ti ana me ya me cry na e me won say like wo fe bu kakra so ahon fe ne so ti wo free ni ama bi wo bi di nkomo na wuzu agimi kakra ntempa no wakate na free life mu Owe ahun fa no bedi nkofo chi na yesi abemo obedo pa abedwene se emso na ani suban bozu wote ne ho so wa ye na da na ho fa ya wude oba usura urade no 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 be yi na tisu ji wa ho fedi ne sura urade da so enumu na ye yie wo Proverbs 31:30 enumu na ye yie wo ahun fa no dia ye yie nim to obi tibi kasa ne ga na no ho fa pa na enum kasa nyese obi timi duase ana ne ho fe no wonni ne ho ni sei enti no nyamesuro ana ma wa ho fe di mu usuro awade anim ahosiesie usuro awade anim kasa enti ma ho fe ni di mu so wa ye na da ho fe ya wuwudie oba wo suro awade wona ye yi wa ye di ne ameka je zo nsunyi na ho fe ni do nsuro awade no suro awade a odi atem obadwene ho so suro awade a obete ne ho afini ma bi ono na ba mi yatima yi na ye anya so ni mababa we pa na ogina wani physical unso yo ba ame agya ne nan kakra anantuo kakra we na nikosia o small shape bi oni yafunu bize awurade da man bibia bi akase ode ani die ani Kristo siro be ka ho Bishop wadaromo semi be mo ha do you think say sebi ono no mfa ni die emma ne ho emu ne ho ana say enkrofo bi ayomo adwen say wo mbe hanadwen dan obi obu no bi aso obi be ha obi ha wo ye hunu bu ho ne wom ejina so minu nyina ntia na mimi nya kanda na agrada nka obese mi diputo mi bu mi hunti no kwan fa so ye bo video ba kum ye no ye hunu no kure wo masa nya fe na mbetro no no ni kura sini na ne wa ye ni se ya bonze egu ho ne fini firiba awa chenzu onim ne wo ye no watra ba bi ono mu nam no se ni abrantie de wo recording kama eyo interview wato bo atraze ifi ni papa so mo sami o na nso me mma kwan da abrantie o zinka me nam kodi skedo de ye ntia de ketua bi wo se video ida so abuache wo ko hodi amaboa no sikedo no de obema sika obenya sika bebere na si pan na ofa wadaro ma me so do you think say a kwan ofa so e be respond you know it's bad no na nko ye da no say na da no ye bo utie bi sa kwa champagne ni emoni din kura moni di na bampa mapona no nsuo ni hunya pain de wo ho
but who ye pain so be ma foforo to odwene say ah na me net kura na me de ma anye simple na me fom na batem di dia sei na ne nsem bi tie odi ase di tawe bia na ade be ma ni pa kwase apa say be ma ni monyamfo sei twantro na o prove a chance o twantro na obi asusu sade na abeka so onim ne awo ye oni tire ye wo wes bi watura kunkuruma ho e chance o de pia na edan abo nipa aha e chance o atu obi tuo otimi dwene ho ne nkwa na nyina na pressure da ne so se nipa ni ntimi ma meka biem no na me ye hu respect if you da gada is am be boss video wo so be replay wo ntima ma abubu na pre eno na ma mu ye duru nya watam ni dia de be kwa ne so odi ase ntima sere se to me bia ye hunu ne ye wo be so ye nipa no kwa de ma asem ni ntwam kura case fufuro bia ba no no ye no accurate boss odi abehiem kama odi abrante na msa sa na oti o wonfira busuam minnim so oni treze obi nhwa ne so be man tena wi ase nyimi ze mire bi sa na men so ko obegu manim ubon sa fere ono atewa eno ne oti ono hye da nhunu atem dide go wo zo de ayam fato ti u check mi obi kam ya men hye da nye no na akoka nipa foforo na menyawa asa me ko ma nipa no mama ho na ma hyehyew wo ye panyina sa na ye bobra ti mase wonsua da atates no aisa ko obetwa esprit nhye da nka ni pi nso obi amfie no otu ona fa ba bi ba aha na wa me na hunu say yes o twa ebe ko hye ye bi aso no hu mi an o si ni trust yes you want me cry enti ase yes ye na si yes na me hwe no me space ase e for no hu se me na o si ni trust o so say me si ni trust enti me ko na fi na ni mu ana wo se me fa na me ye din na pa ba me se na me ko mba bi din we di o me kan me na the right time ebeba na obekame ya abrabo eba sa tumi control akomentu ya dia ye niye na me di because onipa bi obi fumo no se o gina mfonso nso atia obeye kwase ya ba wo firi mu wiye na asumdia ba eji no so atia eya akono o ti atia because he was surprised and the way na odu ho no ono ane crofo ni omo nam no afa na mi nu so aba me nchen no mo hage me no mo ne me kasa fi na waye die fi no omiemia ni phone so forth di ewie na omo frɛ me na omo eyefo no mo ameko mo be so mo ne me sane ajaje afi osinta sister begin me to mo say no osinta ma no me space me ma no obebere ni se wa amre dan ya ye wiase abrabo di abrante no mesere no se adi misuo na na di biem se ontimi fu obi nkwakire nkwa mfa ne nkire wuo na aso do ba na bra person ne bonia e wu ko introduce oba wa ade wi mu afi do obekọ atra so ame abo wa betena ade wagya pade nyina ase bi nyene o ti abrotire ho sa apo no ma me wata no ebi ni ho Ghana ma me wata ni trimo ode ncha abrotire ma me wata o abrotire de olive ni life se buroni ti tembi o mo pe papa ba Ghana ma me wata ne de trust me adum bone ye ni programming ade it is all do obi kire Ghana ma me wata na oni abrotire ma me wata na to ahunuzi e bebo wa ba nche tu krade ayen ka do how na eba ko be ko no akofre odin ni aye de amabo aso so mi pese no atamaba company ni man karabra no bo aso abofom se susura ti aberante na ni magu ase kakra na me wo fa ase ne so onya hweye ne ho ya me fem onya sa me lie pa no oba ni ma nkete sa na ne hu twa lelo lelo so yes solo yeah I think say ebegwa no si ajati apia yeah mo kenyina no aso no wura sinim kakra na ye ne keka nti oye bibi officer sa de stardom ba sa na ye ne tot na beat no de ozo mo coach no na coach ebi na Tracy ye no aha masa sa me Tracy ni kura na me hitre sa tumanya obi panyin na ma ye ne nipa dom ti hu se otimi ye kana de o se me na mtimi ye ma nipa 20k na beat no you see wow and see for my nya sometimes yatin sem bebre obi to no see social media no so odi matam sa over odi matam sa reply back ko mama ni bida dele ma attention 1 year ma of am catch o sa catch em say wo medi wani ama onyuma nyina bo o kan reply ka mama ni bida enti or the number for me trying to block or the number you me trying to block or the number you me trying to block man reply ne da e besin ne afedi am sa wa bre afedi meeting baby din enti me we me dey social media no so na ma e powerful ma fi ne da besin na madam bi se kabi chem se da bi
Ika bi che no kra mate me ma se me ni no. So ono na se bi o. Ene ho te no. Ena oye de ope enti onyen ko. Abi dem say wa bre wan ye ni. Afo no me so ofa. Ma no reply back kra na wotimi yi me chat say me kan we ya no abeka we there bi. Me ma wo nya bi. Me ma evidence wherever you are. Si wo na ode wo na wo ye wa de. Si so free hin. E besu ya fa. E say be free hin. O de ye ko. Ensu ya de atutu ya ntoma. So ye de atutu ya ntoma nti me feeling na wo mum na ye de wo bleedi. Yakopon shrine na o my wisdom na ye nya ahode na ye mfanto so. Koowaa we ya so a obi di matam o so a. Se wo kra wo kakra. Nya na mekan. Afi de ni na no. Bo ipa na fi wa bre o. Ye koye nim. Ura samda kusinya nka se wa bre me ne de. Wo na wo bre me gusu hosti. Well, second story I made brown. I'm going back to my first story. I think say your video no I already na ye nua Joyce Blessing was still a na na grada 30 billion ye ko na ye video na embra. Authentic. I Joyce Blessing was still a grada 30 billion. For defamation with defaming no. See Joyce Blessing or your shaman for Joyce Blessing ye kwasi aba wo your shaman for wakwo wo baby DNA wa fresh I mean with defaming no what's on the TV so a good Joyce Blessing who fee 30 billion. Aye. 30 billion. Obisna you carry do advert and I go give us the information. Okay. It's an yakon de aye na yakon or so katim no so enwa ami mekita. It's an yakon so de aba but now I thought say go better me break but it's all good. Yes, it's all good. It's all good. It's all good. Na yakon de mimi na yakon. Wow, we shall nim na yako. Mimi nim na yako. Joyce Blessing was see I got a 30 billion. 30 billion. I got a scam on G in a best 30 billion. I was you know for defamation of character. Also on the court no. What did Jared? One num what da. I was here for Ghana this year in Ngege's tone. In Ngege's voice. Yeah, what you understand? Any 3 days yet, she agrada. And any 3 days. I'm inviting a week ago. And you inviting one ma. And of fresh or yeah, sorry, Tuesday. Ain't you know? Yeah, sorry, Thursday into the following week. Or beba. Ain't you upon a timers. And no Monday no do wow Johnny statement yeah wobapa a Johnny statement beginning can also metro fear and new crime no more boy juma or say shewoda mame man metro statement come here yeah na fi aye sister den wo frɛ na ni ntobi anim wo mo we dirty works man wo frɛ obi a it cannot be rich. The line is very faint. Just say line enko that to mean say wo buy emre that to mean say Ghana queen of the land na wa yemre ye papa na was on we to anamon no ko share the video. And on no call your throne statement here. Let's master go and sit at the counter back. Go and sit down. One you piano yourself. Some me can't be so. Make me children. Nana won't ye. Almost have an attack back. And almost oh, bottom. Almost winning a piano. And now. So was a update is not come can't be so. Yeah, Rade. Kwasi aba osu be wan ko je la mi sun ya mi bi. Agada. We say yes, something dey Rade. Is it from her? Sebejo. Let's so ebejo ara. But therefore, Diane. Edio. Ye kwasu ya na mempe nenso. Ipa bi ba wiase na obi atu ne fo na wonfa
se basa ade bi ebetima ma na tie futuo ba na ne awotu ne fo ne kra ni agye anka uni akwa amane mu a yensere no da me bokoko se nya amane na ya ne ye hwehwe nanso se de agrada so odene ya wo ye mpanimfo okuro nim nti bikato sa amane bi da nanim no tomu a ebeye nipa nyina anije onya kamafo se wotia ofedifo se wotia ofedifo a atete kwafo hu nyansa atete kwa hu nyansa no nyansa fo ye die mu ene enye nim die firi 21:11 edi eyeza aban ne tia ofedifo no ba ono atete kwa ya wo asiri sunsuan nyansa mfirim saa no nso didi atam saa no obubom kansam to ono de ni kwa asem ko sere go the same case betimi ato no exactly otanasi asa no ye na dwuma yi obi picture woni o na ye na kanama ye say na ye say bi ne ya find obi 30 billion ni kuro tenchen ka ne ato agrada o mpe 30 billion to na ne yiran sese ni zuban a ono so be fa ne 35 adwuma na ye ne nya ne sa akwawo ansa na wo so wutu na mo bi evidence wo ho no kuredi ewom so be ya daate sa na me ye madwuma o iko bi ebetuma fra me na kai de to me so ne madwuma wura dopa so be boanso ne woni to wan ya be ka so yin pa boni ni minimama pa ba da bia wo ka minim fie so me firimu abusuafo so nyamma na minim Ghana yonko sigani no so pe wasem na duru ka ofre na omfa edim se sema kwan to a certain level se minyasam kokoto a no lawyer no busuani I can even stand no sura be support ama asem no ya dance die amame sa na ya mituma na mo tim hiti se mebuofu a medwene ho asise se abufuo yi edim be kwa kodudu a ansa na matusa na ma no ka hwe mi mfiu de emra menim kwa mefaso agina sa na omunsua na abrabọ ne nafom ene sikanya nti no kura yira obi weska yankana asem biko ne nya asem o diska koto no kure no nti no untimi hyada nya ho hwe ba so ye nipa o ye no kwafo na ehia humpa uniska ni bedi asem na bedi bem obarema nyansafo wa ahoden obarema o ye nyansafo no owo ahoden na obanimdifo ama ne tumi mu ye den oso obarema sikani wa ahoden obarema nyansa obarema ye diefo wa ahoden obarema nyansafo obarema wa bi adwuma wa ahoden obarema nyansafo obarema hiani wa ahoden obarema nyansafo eso ye nyansafo so wesko so niske ukura ahoden Proverbs 24:5 last verse no say ose obarema nyansafo wa ahoden obarema bi ye nyansafo no wa ahoden obanimdifo ma ne tumi mu ye obanimdifo ma ne tumi mu ye den to bi ba ye adwuma bi 300 years so nya aban ye da obi ba ye no one day no nya aban ye ko nya nyansafo no se ni nimde ti me sam wo fa se da me ka tra grado asa amana da nanim nya amana ne kura sa ni o da nanim fi se bebre baba ai wura dinya we ye amana nkete no a wo boba atra no akoto kase ni mo ti ni yan so wansa cha na adwene kase pa no otoma me se wono ne kurukura be di na ne ma be di na no ko se de case ne tie no obi abu ebe suro so ade ne ho be bata se minim no mpo onya ahye o kan se ana mfisa wo shitoli otu ana ade nso abesi nye ni sie nso ne ye pe ya na ya mekra ya ma no se Ghana no kura wa ha asem ketua wi ye mfa nche da bini se so ko se ya mpade ya ye mpe so obepie kura se ye nko tire ni fie is a film na tintin wa tire ni fie sa tu tire ni fie wie ya no yi 500 minutes mfa ntop petrol abe obeka akwa azem ene na de ye se ye ntire ni fie wo de ye pe ye hia sa kram kro no ye no kwafo asama awurade di jo mu look no wadi so on kofie na diska da no be mena katua so ni di na asrafo ne ba ne nchen asrafo ne ba Yesu nje bebuza ne se yensu yenye den yensu asrafo yenye den no buase wonse ene obuase asrafo won gran se munye obia se mu pese mu ye bibi nya nkwade de a ya ma munye obia he so mu ntutu obia no kwa agrada na obi nya asema mu ntutu na no kwa na mama katua akatua de mam na nsu mu di dan bribe Luke 3:40 ene o madi so no mu za agrada wakatua ne nye he nti o mu de be ye o gentry no my ni gently way na me ye basi amani nye because Ghana no kurasa ya posifo ni bi ya judge fo ni bi ama no kura oh sanko o metro bu mi kura ya ka kire me se bi am boss Achimota police station ka jem ma me de ahe ko nyina posifo de me nko ba bi a o sa na paso anko ba bi me kwai
enti no kram foforo na beba no no mo kire so mo de mo krom mu die mu nyame nhira mo agi pimfo ni ni akire emra ne tia sa yemfa ni eno na mama Ghana respect it from no tikyina obi di igi piatama wo nsuro because oni mpanyini bi ebese no obi di na ado atama wo nsuro oni mpanyini bi obi di otumfo atama wo nsuro oni mpanyini bi na enso se de mra ne ye adwuma what will happen tie de mra ne ye adwuma sa ne ye kwa ahemfie na nanu muso be gya sikade atwi nipa kura ni mamna muso wanya de ye ko police station ko ye do be ko jela mo hu se wanya de ne ye ko court nko ye be fine wo mo hu se wanya de a afọ obi ye bibi o de rule beto ho ammeje hu se bia me ya akoduru ye be sisai ko wonne ne hu ne di atem bebere ha media so wa fam ba ko a obo de se mra ne wo Ghana eye adwuma na first na sabe bribe 20 na no wo nhunu de da so wo ko be sua nyansa makuro ne ho ato no ene media nya nkura mpanyini nkwa na ko ho na abrama akura 16 years no kura iPhone ne nam social media sa na mama di twa asiritam pem as evangelist yen garen kiro wait ban ko you video abeto so ba se obo ne kokko wan se nya nyansa da no me ka kire ne se opese odi nkoma afre me na obi nim se me di natam e ga se go so head atua meka onu obi kokko ogodi obi ata no afre me ansa ofa edi ayi abeka me mbesa me ye no na se na me pesa me kono na kama ye de ti wo mu se me sraw ne se we nkama ye de ti ma no kuma mo afa video na ama yenka ya simple method kura u create account for ye ni wa yi no jara tumu ho na ye sa beda media obi e bi enim ni ode ba ansa na later wagina so apre bi kaye kulai ba du na mre no mfre panyini so mo nje na de ahomato ni se bi gimi me ka panyini na no di age na ka ho ye wuru se won mo nyame di che odi pa bi ade ye gimi wanyini che ni pa bi a wasasi so timi age betuma ye ketua na so ne nam mu kasa na nyini che ba ka to mo nti ase ayam pro woni a ma so sa na gotua tete bi renkwa usuta tete fru sikam sesi aba e mobo ti mesra ba ne se o munni nokore e wa asem ni mu sa baba no na anya de o mo mfa ho ntansam mo no sa ya grada o mo mfa ho ntansam mo no no mu wi o mu nyina so ntu ne fo se emre ye ni nka so nti na ukura bia so mu ye na fa ni die ma na ukura ne fru nsa obeye mobo no muntu ne fosa na o metene fi asumdiem ye nyen start ablabo ne foforo ye mfa hwe yie ne ntoto ye pa enko na ono asika firi ne nsa wi a no obo se kurom ano ne ho nya de ne sa no bo zo no an metofo asa akoye nkofo bi metofo esa aboro no no sua nya nsa bi afi ti mesle court asem we ko se o ma ni ye nya mbetu o muka ombedi ni ye wasime na ne obi atemu ani ombeda omonda ne hwe ni panim nya de men hwe ni panim na nya adamudie na adamudie efra onyansani a wa school wo court no be fura wani unhunu no kure Deuteronomy 16 verse number 9 eti judge bi o adamudie bia no Kristo so wo kwasea wasi efra onyansani na se nipa onyansani fura unya jimifo wasema beka bia anya papa ti judge bi o tiema no papa bribe gie bia Kristo so onyansani efura etwi kasawe nyansa unim aspanyina wa school nya Kristo si nani nyansa nani efura tunya nyansa fo biem uye jimini adamfo na ye judge na to du fi so ye smart what is kana udie Kristo anim ne de uye ajimifo best friend ito mo no mu nini kama nyame chase na nhire wo mu na urade mfa mo mo watira kunkurumu no mu nko manim mo mfa agrada ho hinni asem no mo mfa Joyce so ade oye ni sa asem aba sei na tie Joyce di kan huru no yemfa ni nyina ntoto ho ye huru so ke huru no wan show video ye so be huru no asem de wudi a eti ya fine na wie no yetimi so be ka so won de wan show video ba wo ka ni bre eti so di kan ko huru na ho so nsam te sei simple na kuro na ye fe e ba sa ofa be jai ka sa me bro. All right, then, so we're streaming live on Facebook, Koowaa TV, live on YouTube, Koowaa TV, Some Darkos Initiative, Some Darkos TV. We are also live there. But subscribe to your channel, you like it, like the page, and then of course you share, you drop your comments as well. Latter part of the show, no, it may be lines not to my Eddie Mamo, so that you can also contribute via the stories that yedi eba. Ma memra Facebook live na me read a couple of messages about
Emamo. Yvonne Ode says that offer, you have said it all. Daniel Disame says that good morning, family. How you doing? Braka Kunyanko Padom, Yehoye na one swim. Boss Steve Mankwa say, hey, Ghana media. Well, Yvonne Ode says that Ghana is indeed a funny country. When will all this stop? Agrada, please don't come out and answer Nana Brown and leave everything in the hands of God. Yvonne came back to say that Agrada, please today listen to offer Lumba's advice for once before you get into trouble. Aluta Noble says that good morning to you all. Good morning to you as well. This is from Aluta that says that okay, fine. So I think I've read this one early on. Diane, I love how Bishop is talking. Absolutely. My uncle break Nayamba. Stay with us. Ewo D4 ene ewo D4 o D4 na ye bo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie na num asem sima pe na wo hunu se ope ba bi pa ope D4 bi de ho akobata no a ye wa D4 mu ahodo minimo ha ukure ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie aba na basa so na ene gi se me wom ni se o yare na aba na kache ha ono ama ba bia wo beda na amoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepe bia kompai body a e jape krum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia oye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no one fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wo te na num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya frame na na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa media medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka nwisia mobro wa fo body ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me sisi a wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba e be pie me so no ye ka che wo be yo hwanwan na be ju nsem me hyewura mu ba bi na de beda ahoto be dia ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku amese wo de beda enye achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame animonyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa de nyame 0243 356583 bra na abedu ha wo be hu nyame animonyam ene ne kese amen. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and broad factory. The power of Buano. A big biara said, Opesa will make fee. Now, if you my bosses say, now we say yes, and part this will be fee. A home estate and broad factory. And a dead sir, and ye every war. Where estate are a woman says you won't come in the friend now. Yan ya dano. Ya poama baby, ebia no ni adaje, ebia wa manone o wa control. O previa yes ye we out because when you will be a near Oba besi eye home for so a ye beboa ama estate tiapo ye nim se sika pa ya ye nim fifire ho asem bible so odwuma ye ni bia na kadua asem e mo odwuma nim fifire mi wona wona senti no wo for me am ko gina ho ba bia ye si da no e hwe hu se ye the block papa dey si cement akodan ni se ba ya wo to a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nzu aminu ato okoto a enje na enwo epurugu adie ye gina ehwe se enye ekoto te amodini wom ede ma se wo to a ehwo ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number de gu ase na ne home for edins awoso eye home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone wo Ghana open prota to prota dayi prota eni echi prota ni ba bia traffic wa
ɛno nti ne yɛfrɛ home no efie no yɛyɛ dea brought bia wo pɛ wɔ asantemam ɛne nkura atwa ho ahyia deɛ yɛbɛdom ne aboa wo na yɛama wo nsa aka bi yɛ deɛ ɛfɛ ne sɛ yɛsɛ gyina mo hene ne yɛ wo list bibia de ma asase kakraka yɛ mitwa kyerɛ ne nyinaa asase kakraka ne nyinaa ɛda tech hɛyia tech kumase tech hɛyia tech area hɛyia ne wɔ brane ma obi ɛboɔ no so da fam afei nso watɔ plot ne bi o amanane wotimi mesi fie nsi so sanse woni obi a wogi ne di wodi sika ma abusuafo no modi enamfo apawa wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company ne on company kasia ana hwe on workers no obi abo adwuma no wo bana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ne de ho bo ama utu ato accounts me a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders aye wo ebi kura beba na otira ye na order bi ani ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ne de nyina agu cars mu ye de akogu plot no so afi wa po bi a wo gini di se o ma we se gu so keke na ye hu video di a kire wo afi wo say indeed wo do ho abokupa in fact so otwa blog no gu so wie mpo ne ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di ama because ni papa ehun enna ne anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma fie ni bi efe nso wo fie ni bi upese nkofo me han uni ba bi de fa fabra ye bo hu da huro de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama upe dan han semi room self contain dobro the time bi a upe bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wa da ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra bedi oni brefie be bossese brefie be to asase brefie e be handa na wo ube ye hia e number de gu ase no krase munti ya hana se obi e di nsawoso obi e di ne dwuma wa ha e jawa asase pa manso na ho ye manda mpa ahmodin wo e ma blog papa se bisment akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba Yo, man, this is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. O man, no crasa womb. To me, bomb, crabbing is the animal with some more from any abre. Me Simon among come home. I will call what you may dear so. Young cano couldn't nipa. O man, penny young from so I cannot correct. Sana minister young from so he no could. And none of him for a pussy for a soldier for. Obi bia o fa kura me yabo na me hia no kura boa me na ye nka no kura wo man mu ofa kwaba yeah cool esa me bai ofa odwe ho sen jade ya to kwabena asabi wanya respect bia ma na o kan afon kire no etim beto yakonadu no nso agi the same phone say Ghana politics football ewrade nsanim na da bia me ka twom se mu ni asofo na chi de ni abeku anti prophecy no wonyi ni wamboa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so yeka bi ama wo so wate making sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada na be ye de mu host Diane and I'm live on Koowaa TV. We are live on Facebook Koowaa TV GH, and of course the be American on Samda Cruz initiative and so on. We stream live on YouTube Koowaa TV and GH and so and see now what the messages are far millionaire you be kind any amount. Yeah, the WhatsApp line to screen and so what the message for you be kind in amount okay come at all we that story I did bro and they say I don't do be brave I was we swa as some more kind and say one more dear wedding change in dear one more pet baby now to say be a son say be a yado and yana say amount for a beach a wedding is once in a lifetime and to one more year I was say one more kukuru amo bia hu say yes we dear yeah no once is yeah near Jenny ye na man saying you know who say yaye Obe ni chinchino na mpanifo say echira sem yeti Kumasi Krodua ha Ghana ha ne wo ena sebio yem papa ono ena oye adinkrapai sebie son sebie nyaado kukuru eye wedding chenchirenchi pa e de hihye so e wo Kumasi Krodua ha na wanware obi an say ye maame e fe ne say Anita Hotel ne baba e fe ne say Anita Sifa Boachi ena oware no wedding no
ya beto dwa ene se fofi antwata afi kura mpo sabie so asanche de nusa ababa wa se wa bre awade no na nware bi enti wa fa busuan sanyina e de akoma wo mo back e wa hifi nukra bi wo anase nukra bi ni mu a yenko yenhwe video ni nsamba. Close source information. Anita has sent drinks to the palace for marriage breakup. Ceremony allegedly to happen tomorrow. I had to edit this post. Before you come talking plenty, please note that the allegations as I wrote up there might be true or not, but whoever leaked the info is close to them. Thank you. It was a for we say ending a year just send me PM or Instagram. I say the Anita the ensa akwaku hu eye be man say ontumi enware ebiem na busia say me kan no eye comments do na na abaso e social media bia e wo send me o kana adwen e wo hono na me koso ma adwen kofo bi num Close source information. Anita has sent drinks to the palace for marriage breakup. Ceremony allegedly to happen tomorrow. I had to edit this post. Before you come talking plenty, please note that the allegations as another honor Arabia make us a media me wedding there. Me penipa for papa mami eniama be mienu mi ensabi eniama ma mienu mi ensabi dankeja media so kakra bi nke abroswa enipa 10 ana 20 na ki atena so bi akrante ma wa ma de na makopem ba bi atena hey wedding way millennium wedding or therefore Danyan mesra ma misa question we na faso kasa papa yes say e was say ye wade a ye kukuru then we dey yango ponshira Matthew chapter 19. The no fun anymore walk across says war bana yam kwachiri bibiri yesa man ya chene na ye ni aware ye ho nkomo kakra papa ye ni aware jaye ho asem ho asem ose ana farisifo ba ne farisifo di mirika ko Kristo nchen beso ne hwese obeso Kristo hwese obi wo ho kwan sa asem adie biara ndi oja ne yira na obuase wonse munkinkane se mfitianse no obo nipa no oberema ne oba kan se ye nti no ba bejane jane na no batan kunu no na so nya baanu biem no ka se mama ya baako ana okase adenti ana Mose ka se o manu awarija ye ngoma no se makoma deni sari na leta bi abeda ho intimisimu se o se makoma dinti na Mose ye ne sa na nkante sa etimi awrade mesemo se anya adwamambo ntia na so obi jai ne yira no asaya aware nipa kura asaya aware na de waware de waja no so nipa oba wale sankofo mi enu oma jai ne so asaya aware na waja wo yira na waja wo kuna be wa mi ade ntin kwa se me wa o ana sa bible we de nka ye nyira ka ye nya bi nware ne ye nya bi nso so ani omo atena ene bible we de sesa no Bible nsesa no na Bible nsesa no enti sese no wo ware na wo no yire jaya na opemi a enu kwa se me wow nti yo ni wale ntamase asem me ba asem de majatu enti o se wo be ma no wo tena o se enu kwa se wale bi ene Bible we de papa sesa no enye adwuma onga se wale bi mu ese esiwa tie ni ya o se okay senye adwama mondia okay tutu esi okunu fo wachi na agya ya wo akonya so wale foforo bi anchechero enti se mi yere fo wachi a anu na mekase no de na abe ne ntemasem uti krom ni ahye mmra se mo obi a nko let nguga atem matiase onko ade obetima ne yenya ohwe e depend ni esi ya ne matiase oda papa chami o se me de me send for akasa o ade say mesra wo
The person beside say, Chrome Hayeti, we are saying, Tina Patray Casse, Sabia son Sabia Yado, Dashamana to say, Senya Yamamba, meaning so obiti feed, maybe say, or pay be sent me this amount. And Yamamba, won't me worry for. Yeah. See my bell wow. Bishop Mawun say, Babruminia Pemia Kumia. Okay. Now, or summit now. Na sila obo midiano na miwu na no na me koya na me bai yimano na awurade asem ne atie ni na be metre no ho ne de ni ametre ne de eye mo nipa se anka onfa no ho nka oba mponka oba na adwamamo nti nanso adwamamo nti oberema bia nya won kasa wo yere oba bia nya ono ankasa ne kunu na okunu ma wo yere de ese okunu fade bi ese fata mo yere na wo yere nso ema okunu se de ese fata fama okunu na me kama kire sujafo ne akunafo se kire sujafo ne akunafo se eyema won se wotena won se me na se muntimi nhye mu so nti munware na yese obeware sene se won ho bayira won na won na waware ne de na onipa waware de me shewon kete se enya minimum awurade enya me awurade asem se obabi enya inu ukura waware ojaina no a onwale bi anya sa onsan ko wane ne kunu dada no san ko wale ukunu dada no ahanjire mu kitu e wa ha se ofalumba nye danya nye ti lumba si wontimi wa no danya be da hu se ne yokofa no so be ye nti se nya onye nti na so wane de a ene nipa bi anya nti tira wi ase nya wasum die na me asem no e gene ye ntiase danya to so biem be ma no wopo na akun enu nti na ade oso pese oja aware e bia bia be ko ndie ye nkun awurade na nim apom one wo ene reason a wo de twe ho nti ayo ne awurade ntam asem badon ko kire nipa se uri asenya doment oti ukura jana ko fu obegina so aja aware ti nyame asem no onti asiem apom a ne Kristo wo ama atimi breki bibi ba wote wase na ntesa na wuja wa akode no so ya hintasem ona nim ni ode baye wo edi ya da nkwa no hu pi woti ase wo hu ma be hu se de ni awurade nante woti ase boni ani pa nyina ya awurade kumomo na David timi yetena ase ndi apamba na ani awurade wo eno ya ade ba ko emma emra bi timi breki emra bi gina Israel amamu mu na ya yalefo a umma Israel himfie nanso na fibo setenko a etimi ba Israel himfie because of David apama no okura di apam timi breki mra bi e dependent ne oni awurade ntamtie David say 2 Samuel chapter 9 so obi da so wo so fie ayona 20 na so obi nti ye bebreki lo ye bibi na ma lo bi breki dunia awurade ntam te say ka betima chema chewa awurade se papa awade na mtima yo obekume odi waduma agya me menya wie etimi ntrase mo nkume temesira wo me wona tiko pani obabua ma brabo ma me anu oba no obu aten ono nim so in that case no when I won awurade ebedi eno de go na aka cho so wompe ana so wo sa situation I want to be clear obi super so ye clear enti papa wada roma sa no wo ni awurade bedi nkomo mapam okay Matthias Matthias obi timbo ho afode so onim se wati amra to osuru nso we mu ntu ana mo foforo eno ye wapam enti eno ye different yes enti no dan ya ne be se nyan se me dia wale egu ni ade na ye omu nenim ni ekoso masa ade ni nyina esie Kristo kan wade ho asem biem aso obi hu no oba bi no ope no a onko fie nko ye ne ho ade amamre kenkan so onipa bi dada baba wampo a wanye na wale na wo hye ne nyinsa wonam a onko ye ni trade na onware no se okọ no na jaso onfa ma because obu ni kwase mpo a Kristo se kaliska kakra na feje oba no sade ye oba nwade a ye mani trade no ena ye wigum za ye nya hwe enti ye nyina ye nhira no ya na ekọ akira ye ni kabefire odi ase ba ye bedi awurade asema so a anke ye wonkwa odi ase eno se ntimi ni so enti ni enti am de no be hye na ubuza se oye ntwantwan na ye na kuma nka awurade kwa so de ase kofie ye ni trade amamre kwa so Ghana amamre se fashion up bra ti akontase kan aso de be ma de na ma abusua ne omde beto moto anom
afe uwi a mo ba ne ntoma odi ase kyerɛ ne kawa kyerɛ ne bible ubewie saa ka mbobɔ so nyinaa waso ɔden kura 50 million ɛno ne aware but ɛno nkyerɛ sɛ uwo sika na wo awo hyɛ wo ho animonyam a ɛno so nyɛ ne nyinaa yɛ na nya me na gu aware nye nipa ba bebrebe ne nipa ba ketwa yɛnya yesu ɛna de yɛkɔ aware a egu no menyini so obi frɛ word nipa 300,000 ba ase celebrities akɛseɛ ne bae na ɔkɔ na obu ne kunu na ne kunu bu no bɛma hu na de yɛfɔ ɔtɔbere ɔba ɔbɛhu na ɔtɔbere bɛma bonkum dwa ne fa ne fe dwa bonkum a aware ne betuma kogu sɛ nipa ba yɛ nti ensi saa na obi yɛ ne kuma na ɔkɔ na saa respect nyina ɔkɔ da na dia ebetuma gu awade ensi aware engu no ɔda so ɔbɛ mu ade bɛma yɛ dwamanfo baako ni ne ho ni omunim nkura nteteye ne ma ho nhia no saa ne ma ne ba awale mu a bɛma yɛ disturb ana ɔba yɛ disturb yɛ kan be yɛ da hoi ubekom na bɛma ko adwuma o mantem ɔba so atete sɛ ɔwɔ mpra ɔkakureti ni nyina ɔno so ritrim yɛ ne de to ba bi ofiri sɛ ada na sabi e kaska ngwa nka memma ani gye na mehia na me nko am tifie na me kuntimi ne mentena nti ɛno so de pressure bebre no ubekom ɔba gidi sɛ sika wɔ fie nti ada na sabi tafra che ma ba wale na mbebu bɛma ɔbɛyɛ siminiama konsuo ma me saa de ne de me so mentimi nyɛ ɛno so bɛma be feel sɛ one find the priority as bɛma na anya dɛn ama no jo nso kon bɛdo so be feel wa na wɔyere no onu ani padua so tumi wonya wale wie wonni ni padua so tumi na momo kunu na wo ni padua so tumi saa nso na okunu no onu ani padua so tumi ukunu na betima kyerɛ sɛ ɛna no pa mi dwale yanka mekɔ adwuma no ana udwale sɛ ɔkɔ de pant na hyɛ na kyeme amin tube akɔ nsa no wakɔ ɛyɛ ni tumi to mpra yɛ de kasada na kasatemiwa sɛ mi dwale wie nkyɛ na afeso time na gensi mi ne yɛ de message hyɛ ho so ma me nkɔmra jepeg baako ama ntimu ayɛ ne de yɛ nyɛ sɛ wopɛ saa de no de yɛ na hyehyɛ mu yɛ aso bedi kristo si ni wo so tumi biem ɛyɛ wo kunu dia bɛma nso yɛ sɛ nso na okunu ni onu ani padua so bɛma nso ni padua tu yiri betuma kɛsɛ bossa we open hyɛ da ase atete nyale bossa ase ayɛ yiri bi sɛ ɛde ɔnu gwasɛ we de atugu ti ase because ɔno na ɛkɔntro na yɛ ne ɔpɛ ne fama no mfa mo ho nkame mo ho mfa ho nkame ho gye mo bɛɛ no pene sɛ akyerɛ mo bɛɛ no nyinaa yɛ adwene korɔ sɛ mo bɛtena hɔ sɛ wokuru bɛ so ɔno da na ne feeling mu a kyerɛ wo daadaa no ma ɔno wadwene bɛyɛ pɛ yɛmfa force nka nkyerɛ sɛ medeɛ meni mood many bi nkura asesɛm mini mood I'm headache just ono de o mood na uni mood dia ye ma no but ono mo ni mood dia no lie Kristo se kire mu mienu mu ya adwen koro se ye tena ho break akra bi ye na eno de ma ya adwen koro eti obi kura ko no obo be hye no so o meka nkire quotation ni bi 1 Corinthians 7:1 asem ni nie eti aware wo nsem kan danyan enye ketekete saa eti na so ntimi ya ndan ya nyina edi adanse se so nipa woto opa na nye feeling ene ya ho kyera ka ho wale ya asumdi o wo fi obi mehye mra ma obi nkan to se mapo adwuma waye late ba stela me ko do aduane wei obi mekan to se simini mama me obi mama bo obi mpawa go obi bumfu obi nkan hisem bi na no waye kaye peaceful na so yentim na kototo fi dede ni nti no eye be ma de ye oba de na kofa nsem bebre di aba kototo fi dede dan ya se nyame ye wadom na utimi kobi na wanya baako na wotu ngakraka na ni suba bi mpo amboa na wagya anka ne Kristo kan na de papa otima wotu dia na agi ni wiase biem ebie no wadi bia hunu de wo mu ni ani die bia hunu na wie fo asum die wade ukuru na tenase ka urade nkankwa ze ho to rof na enso kototo fi dede ade hunu oba panta no kura etimi soli na medwa no hono ne sisi tadwa kura ma utimi twetwe omu nyame ye se fruit na wano adada no wode nkyere pro ho yie twimakogu baabi a saa de no nko awuhia wuratimi fi obusua ti be ma betimi no ba wale awie se ne maame paade akora akire osusu ho kire ne yira na ne kunu odi asem na so utimi se enye bibia ade no nko akyegi ne yatete ohu se owu abusua foforo mu te nti mu amwo me no kwa mfoma se mu nkomachi ba ne ayesre ma ne se obaye a one ne kunu se ye no kore de a one ne kunu ntama atene se emre ye ninka so samra ho odi na so sigina ye ma wabrabo sometimes we be fa brabo mo mre because o maami ana papa abra to ho na enso so wa wo so ba obra wo wiase se aware ensem wom na so betima di so eno so ne so experience a da achu be panyina obetim di ahya afoforo nkran ya me ka che me nua ba no ene se mesre no
More money a fiat and money to mu de. Do you think say sika a wufienti ababa we ebia I don't know. In terms of ebia one man who come up and man control no what me awa. Answer no the mini fi ono who go use in sana I to say o the time be go to bed. Oh no, me yan kasa kwa na maka tro mu nyina say. Enu ti na make say. Sebi. To me see ebia na sika nti trimuda o. Ebetuma si. Because me ti we eno apa ba eno Kate ni eja kodwa du hene. Enya ade a se maware na me si mi jawa de na sebi eson sebi enyado. Wo mo betena ho ahwe no aka say yate ase just like that. Wo betena say calculation. Mba cha otimasi no ma won say se we ni we die da bi nya abotre. Ana se we ni we die me amegitum wo betimi agai. Every say wo mo mpene. Okay. Ena sebi se me twempene mpo a ye bebi sa nipa na won na twempene. Sebi eson sebi enyado. Edian enti ena wo hu a won na twempena. Me ma me bebi sa me. Papa bebi sa maka say okay. Bema no yeso ese emo ebi awaware pen ebi a senti senti se menene neti ana se nya menene neti enti o adwene se opeso ye me ho ade no mo so ai calculation so okay well ebrebem no ye ready ebi aye den fane bra wa ho but this is the case two rich people two celebrities that make an answer because so maybe a celebrity ko celebrity as enye yeah timiti e be ma wo jin bebra mempew yeah wo system ni mu na wo sika bebre so a mempew yeah mepe ho no ho a woni sika krofon hye dan ni nti no me fi se menya masum bi bon na we no akoya sikafuo mienu be oba no efie e so dusted be men so se bi so ejina brane na be de ba kwa control ba de betumafa ya na esuban entete so we ska and the sound suban ye umu okay yes intino ya na de bia meka kroma se etuma boys ka fo bebiro na omo ama me no kra ne ba ne oba no te ne nkazai nti entete ye wo ho ena sika nkasa nso ho obi anya sika bre ne ho ase obi anya sika omu ade amni so gotona nim so hunu wana wana ojo awbrase kasa ompe ne ho so we mani pa uso we ba ya chose ne fie ni a obeba wanum odi asem na ase nti ade no nso we sika no nte sa nti yesu ne ban me de ni ameka cho mo mienu ni nyina ne se omo nyine da ache na from enti hoda ne wiase so obi abekwa kobu naten me ba no no akwa wale ose mo awo ba mentimi mia wo kon men nyero wona wakọ bra nti wa utena wiase na hunu se oye mistake a wa beza adwene wo tu ko na mo futu obi na wo se medija wo wentimi ani so na akoba I have nothing against na betena ba bia sumdio wona akoroye na ase ne oni akohunu no mpamini hobi nti ne meso so we so ba ne e ka cho mu nyina ne se omunya hweyie ne omutimi si gina ye pa bi so omunya de nsa na ko bi allegedly so sa hweyie ne ye ka ne ye se omu metena wo kwa okay e de obi be pa na mo foforo atu utu na akoye bi me besa sisa omu ye ne se ogina ho etu ni pa bi ene aye so ogina ho no onhwe yie hweyie na ofom tama ase ekoba bebe Corinthians 10:12 aha nti omafutuo na no odene e ka twom so omu nyina anya hweyie na ne mamfa nkotote mo na masre kromu esikafo se ya mo nsa mfa mo mane mesikafo sikani ba ma empranko wali sikani ba nkani tabai kama waso fa befa kempiki ye ma mesa no me maduma nku na duma nku be fe mostly order for me no ano mostly no eya na ani tabezu me live ba order for kafra on say eya na edumre bi a ofa eya na ye feel say eh me wiska me kofo ohia ni me na me ba be hye no obedi me sika bebe ne nipa didi a ne boy say that yeah ya for edu ni obi na na twem brand me to ni obedi ma that much more wa obi perception is there enye on say ye kurom ha no that perception is there and me na me kofa no ana wa urade asemu odan wase so boni frani a na wa boni boafo odi ase edi urade prepared fo ema wo na woni bie na pe eskoki enuti no anya eskafo nti nyame ka to se me na mbo ohia me na mbo ohia mbetwetwe mu obi timi ya na nyame timi odi na obo ohia ni reason ti obo ohia nya tiri modi o obo ohia ni se me nya bi to boss kan ni se nya bi
Sabe ye betum aye balance na respect aba. Na ye den no. Oje skani first skani o mutimi ntra. Because urade ahunu so ye nyina skafo akie ntimi ntra ye ho. Otino zo be hia me abomasum free se skada na kanzu ye ko obetua. Odi a mesu hu ne ma betie so tra na mebo sikani nti respect ma ba bia. Ti ni nyansam no hunu se ene ye wo sam ye sikani hia. Enam so ni bi na we wo bi nti se mo pagi asem a obi a de bejo. Ye be kan da quotation ama. Was skani de wonamfo bebre. Na hia ni de ne namfo na busua mpo ye dai. Epono. Odi a se nti aba ne sa e balance. Boza makuru ni ma ye de. Uni bintu sonso ho. Uni bintu no na ye ade amotutu ni ye. Odi asem na se na mo kọ but kroma eskafo nim sa. Obi e ware ama ne ba senior level no tie. Nipa be di se nko a no nko ma hu se. Be ma kura na ni ate no so oni ska no wale oba o ska omfa ne be de nto no so. So oba ni ti hwe ne ho no nko enough man. Ni so oba chemade na emeden pa go ma bufo ne omutimi kanji. Ni hweda mpe ma achede. Yeah. This is why me train program. Trust me. Me yada mpo ba achede. Ade oba ye me fa no de me mpo da omoto singlet towards opedi. Papa so oba so ho kire me menye da. Oya me hiram. Me hiram menye da. Obeji ebrim so. Obeji. Menye da. Ye nyina so ne etisa o. Me train program me this why me train program nyina da yan. Se ska kura ni mo na ya me program mama me nchen. Obe de metutu aye da me ko ha me ye busy me boasa anam tie. Se be ya da menye ska bi afize metuma bo akoma. My da ka so mesra me. So ba benya bibia ko. It's not all about money. It's not all about money. Na here. Me tutu mbramre ni mu na nam jeje masi kanka na kura djuma mi ye. Oba bi ba sole. Abejo ne kwase ya ni mu me man ho anwani nam ne ne breye. Life one hunu ne toto a. Not all of us though, but you are tired of the inconsistency. The consequence. Yes, the consequence. Yes. Ti abrabone de bibia be fine eyemre akra no kre no kre me no mani bi ho a sebie nya ado ya no eno na se obi o ska yeah osuo so be fa hiani no o fa hiani on san to duane mani ni o the links me no be ma hiani no obenya adwuma aye asa be support kwa mo nyina yi ahonya de mo obinya namfo ahonya de ma nipa binya namfo pi go to broni ne yonko ntem tete mo broni de one ne yonko ntem tete eti ahenya namfo pi no na ha yonko ntem tete we ni wo pi no de pi ni bi baba be so we so ti ye hunu se we de na tekọ enye efe that's right ni ko akuti me ka jo mo ye tete ya last story ye Mowood but okay. My I think say and there's a mommy 10 minutes and kahona I media me call it no ama on one them and I don't pay make almost say ochna empire ebeja pa ehun suo na eto no ehun suo na eto sani me ye Koowaa yi your friends eti yi for from say Kumasi ni ade share them for o mu do am za come eno ye train bi we go am born ya eno ni ye train Kumasi FM for ye training no hey ye wo parko kasia ye wie ye ne sa ko pu ye kampu ye nra o twale pu a yes ye nko ye tim ne wo pu that's o ko training ba no be da pu no o fresh o man ne se ye be ko camp ye ko hotel sam da ku so de no manager team man de ye ko da hotel ye be ko train ye wie ne twale pu ne ko da hotel we last for chira no papa ni aba ni no ma ba be interview ye wie ye de butu ye jesi nyina be ba ho ye wie ya na etwam ye mo hunu so mo nye prayers o di ase se oni panyini nya so ma tobo ta mi nye bi da okay enum da anu mo ko age mi di si e ko train no mo se wo fa da na no wo fa da fa ye so ma first 5 minutes twi ba kum ye no bonkum na su suraw training net e wa nam training jesi no so mo se me mo kakra training net say training is very fantastic ye tank na na e bo but all the same no ania masisi so onse ye nyini kakra tie tum ni kan kakra no unse bobo ne de eno am unse se Koowaa ye prayers in fact na same kura ye aduma wura menyini ni na no so bom ni defend bi no e hu say oh ye be yi wo kakra na ye fantastic oh ene mo yan share what you know about 10 na training na eno e course ye CEO himself very fantastic the cute Sam Darkus omo ye no na ye mra ye mo akonya mo abem don't worry stay with us.
say yes selection now no. Ben dey say. Send me Nimbobo. Hey, senior capito. Anti Koowaa players and you who say or more air training or more training we are once and fast on almost pumu and almost swimming a car home. But I think that Ochna de umpire a big job. But you know, I don't know, young Cassans are going to put now. Diane, I bet my answer. Yeah, okay, and she put no, as you can see, no, and run yeah, it's very fantastic. I saw my boss. Yeah. Yesterday make me feel proud. Say, I bet share Adesha and Kumasi FM for Omokradi a two company. No more carbon and Jomo Goss of Panzo Stellano. You bet you almost say, so be back or crack, none of the match at the end. A china meme semi or one go. Your Cobana one tiasreme. We body friends and some one go. Impossible. Impossible. Defender Beshego and Nafom or by me catch on such na Yabeshomo. And now there are no prayers and also no. Omayam Kurubon 2 years you almost soro na beboa. Kurubo omabon Kurubon no ba kubi oba wa 2 on what me say. Yeah. Oh ayi mu nyina say ayi kura de ontim mobi. Gaius mo ne ade no. Marcus okurama nan odim mobo isi etuma hevede ne to aso ahye fom. Oh do you prayers na oni nyana ahwemu yi a. Eh na fa wo de nipa eto na wo de hwe. David wo we no. Oh asamwa de no go jogging no odi. Na vek indie ebe wo eno sa me bo truma no watena se na meja hoko ndi no e tra na nyam kura agoro sa aha ana hu butu a eye kuma wood players na e sha ano odene ano odene ano odene eza me best friend pa ni zero aha ane Lion Messi aha ti me from no Messi ka chere se de me sipen no ono di boot ni beba ti eno be duru animre no ti boot players 11 ni boot die or the brain no kureni omo mbe reserve no ye mo ato omo de 11 ni nyina de from Lion Messi and I said you see twen and he said you see born did that to me ni kuraye did that china de so was sura nkuye no de yan kwa chere obi bisa ha obaba what is your position, coach or you are the one who provide the food for the players? I'll do some more. Yeah, you be jama lady. Yeah, me pesa anem who so be bo jama me go ba. No say bo mi din she musana. Obi ba nation. Da we na ma shower here. Eza me pebo ashawa. Ye pu no. Yeah. But you know, no, I'm picking my calls and of course, Ocha, a better life. It's born your life. Hey, and players in that. Hey, and a servants, you say you know, Kuma Uti, a woman in Aba,
na ehunu say ye kwhye omo aba ti ewie no 7 o'clock ni wi a edru park ne so 9 o'clock to 10 na ya start match no ye start so a Kuma Plus for twa ne live. Wow. Kuma Plus for be twa ne live. Wow, awesome. Na ebo 10 ho corner na the TV na to Kuma Plus TV. Ubo say ye twa ne live na Kuma would for so fan live. Ye go 2 TV stations. Great. Bigidi say ade share ni Kuma so be fa live commentary. Great. Into the United Nations. All Falumba. Oh, Palumba, all right, my first call on the line. Hello, good morning. Okay, we'll be on my call over to me after. But me reading messages quickly now. Hey, Ghana media. I think I've read this one early on, so I'm coming down. Even though it says that the offer, I wish. I say offer. I wish you 2 goals for the match. Okay. All right. Yeah, where is offer and Radio Man? Because I can't see them. Radio Man, they want you training in but offer there now. Ojinem. Obaba, what is your position? I've read this one earlier on. Offer, please don't broke your old bones. Hello. Good morning. Hello. Good morning, madam. Other woman is so kakra. We didn't baby our friend. Good morning. Good morning, sweetie. Yeah, uncle. Yeah, next woman here. Yeah, woman here. Hello. Yes, good morning, madam. Yes, you. Yeah. Pacho Kasa, yeah. Yeah, no. We are telling that. You know, at low point of being educated here, Mokata. Yeah, I can't. I'm just telling that. And now, they can't continue people. Your uncle put your mom, we are very passionate about this time. Making time. Now, no prayer when say. Yet, that's you who no prayer won't Ghana come one. Youngster, I broke no who be doing it for Ghana. Almost spending about 150 something years. Oh, Ghana. I've done another 60 to plan. Lunina or Saturday, that's not Hano. Or Saturday, I keep to one year of you, madam. In Japan and Kumadian for the correct fact. They say you're too animal. Minimum plan on the research of my there were 2 state farms and a country in the farm in Kumadimai. But I agree. I met or my agree. Do not. A month for flying coaches, as you see now. But I want to walk at the top. There was the son of Sabino and now. On my hand, at the eye, a fence, plantation farm. And they used at the annual, a 10-year tree in class. Now, thank you, brave one thing here, first, I'm and I'm saying, near fly, young woman, to find you. And she was not the annual, madam. And she bring it in the annual, we did the same thing now. Madam, you are very fine. We are very fine. Yeah, that's CP. You can also be part of the phone in. Hello, good morning. Good morning. Yeah, wabi. Wabiza. No, party. Ava, what want to say? Oh, my dear, don't go. Great. I want to my you. You don't quite anymore. Radio my Wapi. Radio my ajeto. Oh, we are some granny. Offer my just Yeah, no, what you know, over there will be at next year. Oh, that and then 20, oh, born again. I thought you to the door. And no, I said, you know, also for all buffalo. The buffalo, no, bread time. Bread time. And we 90 minutes, some born 30. Yes, that, yeah. So, my main gentleman come out. Hey, let's put in Reverend Dr. Martin for Joe Jr. Sunday, saying the birthday to the baby and man, happy birthday in advance. And come on, I'm okay. Sir, one year or you need fire or Janico. Yeah. I have to put it in the bathroom and before.
You what meant to me, dear. I don't know, dear, what's in the bishop. What's in the bishop? Because I can say, the community, not from the first, and not from the visa, and also the women, like a fair bar. The women who come out by force at all. The women who by force. I don't know the so, if you and then I'm telling your mom now, you bring your mind to bring in front of her. If you bring the blue, you Cophobia, I have been coming to you for now. How do you do it? Or how do you do the woman? You want about money, what? But I don't hear pizza Macau. Yeah, I saw for pizza. I just have a caller, right? Hello, good morning. Hello? Okay. When it's me engineer, so I have this one that says a good morning offer. Tomorrow I'll be on the field to see what you will do. Next time I didn't come, I don't want an anonymous message. Hello? Hello, good morning. Hello? Macho. Good morning. Macho, Mwanonko. Nyame adom now swear. Nyame adom me won. Me patoro ama so won separa. Pacha me da sepa. Pacha kasane ntiu. Kolumba so won separa. All right, I think the uti honti fire back I mean to home. Now what's your phone him na yenko yenim. I have a caller on the line. I think, right? Okay. Hello? Okay, we'll be on by Mami Fesia. I think say mama more time. 5 minutes after 8 a.m. Medina Asia. Shop here, cause then you so see sono. I have phone a pastor Jojo. Monkwana boko my yes ramo mo afi na mbe fifi no monkwana boko mes ramo mo amutitin so mu no monya careful sani enso ni si tono anu eden ofa na ya ko de awade show ni babi otie se de ode afutuo ni ma omo no nsu oto ye ne boko obetuma pake etia na okọ especially omo ni wiper any AC omo ka mu ura na yi na fa ni mu nyina ante ba no sa benya accident sia saafo ne mpak na sima pen we anya sika ebe ya chance o kwa akọbọka na bikura behwede wo nkwa awurade nhyirom so mutie no maye no sama obi bia wo fie bia mfa nhye ne tim se nsuo ya trade nhyira bi ba wabrabọ so so ontimi nkwa adwuma mempere wo na nsuo ne beto atena awurade bekasa wabrabọ wa woti otalog area no mentra se makwa ba nsuo na yiri me fam atwa ebetima fa wa mo akọ ntimpacho ne de da abonten wo fie so mpie makurum na entwe na ade etena wo nkwa kurawa ebi awko bi awko a ebe yi awurade nhiro mu nyina ebreza da akọ ya do mo ne so for